Lengel Hagarsa, Tiring Pyo Galuni Dong Yada Shibshabge, Rabne Jalan Le Penda Guba Hagardabe, Sebage, Ta, Chiluni Dong Nishzajig Le Dawachube, Seba Josum, Reselhabre, Reselhabe Nigi, Sangyu Gojo Kani, Jino Konsekem Gwen Chimbuchoki, Forum 2000 Shebe Geji, Lengde To, Sungti Nawagu, Sinzin Surba Waslav Havel Cho, Tu Tensu Zebe Kor. Zenju Pumi Lobda Kagi Tsenri Dan Angzi Kuryu Jegi Demdun Dendur Tengshibe Zersun Demdun Ka Gyaga Genyon Tsenri Demdun Na Shukyu Yimbe Kor Gelyum Chemu Tenden Ganze Bolo Sergi Dame Zeren Teng Nish Zadu Be Gyaka Teshin Simla Rukala Tobe Kor Pyogi Shunul Henzo Unye De Milo Ngabju Kobe Tuden Ta Genzin Henzo Gi Tsongdu Teng Ngabju Be Jugdom Zegor Pyomi Digzu Gi Manzo Kawasum Gi Zezo Namba Nyamshu Nawe Kor Je Yin Lirim Geba Mutune Sirona Kasanchino Konsekem Gwen Chimbuchoki Forum 2000 Shebe Geji Lengde To Sungti Nawagu Sinzin Surba Waslav Havel Cho Tu Tensu Zeyo Pare. Konsekem Gwen Chimbuchoki Sungti Na Jekjitun Ge Kabki Sinzin Surba Kusha Waslav Havel Cho Tada Kutsushu Megyan Tamba Kongi Tadrub Tang Kongshi Teda Ni Tengab Gi Jitso Ta Tumba Shada Yindab Kongla Gagu Shuken Manso Miring Morer Tamba Kongi Chamzeda Shide Tadrub Teda Mutu Kontur Tontab Tola Genkur Langoba Sungyo Pare. While I express my greeting in my mind still, sort of very clear, the face of President Havel, wonderful person. So, this is we, as soon as we met, it's automatically, this will come some special feeling. So, Havel, as a person, no longer, but his idea, his commitment, every people who respect him, who love him, have the responsibility to carry, you see, his ideas, his loving kindness. World need that. So, past many great teacher, but the teacher themselves, mostly passed away. But their teaching still continue. So similarly, the President Havel's, you see, the thinking about what's the well-being of whole world. Person no longer, but idea still very relevant. And therefore, the people who admire him, myself, his great, as a very clear friend, trust friend. So we have the responsibility to carry continuously, you see, his loving kindness and commitment for universal responsibility. Thank you. Jekjitun Ge Kabki Gesa Prague na Lodar Soshin Be Forum 2000 Shebe Geji Lengde Teshin Nidu Chindachube Seba Chune Seba Chungni Par Soyo Bata Dilo Teng Nishzanga Bate Chagayo Pare. Dilo Lengde Gi Joshi Teyang Mangzo Gerso Building Back Democracy Shebe Redu. Dilo Zenju Pumi Lobda Kagi Tsenrik Tang Angzi Kuryu Jegi Demdun Dendur Nangi Zersun Demdun Kadun Jawaharlal Nehru Geyon Tsenrik Tang Angzi Kuryu Jegi Demdun Teng Shibju Shebge Beto Nyamshu Nangu Redu.
Tengdir Selugui Pyo Kim Lobde Geni Shenjar Gi Tagya Interactive Bilingual Website ta Kim ne söbe Long Zang Sö Chuje Homemade Air Purifier Tishin Nime Thap Yewa Nigi Kebar Dömbe Demdu Comparison between the two solar cookers ta Dadeng Pyo Kim Gi Koryu Uje Thun Tho Chu Zang Sö Chuje Eco-friendly grey water filtration Tang mi lowe korgi temde taganashin belkop sambode lobde sherde bede hydroponic model jondara pökim ki zochu sotap wastewater management je demden teda gyaga geyong ki demden te tho zushu nanggyuredu lobda teda ki lobchu nambe söbe demden teda pögi nyinting ki ngodeb da YouTube tage tho khasan chize chungni ne jinda chuji gi tseba nishutsa sum par resa mingma charjin gyaga ki chusu chuji da kama chonge tho rimshin gyangsing shushin ye tuna yurig ne dige tage teda thola sina yongwashu Zabe Pimitik Zushiri Le Kongi Kodigo Pebe Lobdaka ki war Tsenri ta Angzi Kuryu Je ki Jushi Tho Demdön Dendu Nawaje Zepu Demdön Ka Gyaga Geyong ki Demdön na Zushu Che Demdu Nangdu Tabar Pimitik Zushiri Le Kongi Lobdaka war Demdön Teng Sum Kodik na Simbata Talingi Demdön Teshin Teng Shibate Chagayobaje Dilo Jushi ni Tuje ta Zeche Shebare do Dilu Zenju Pimi Lobda Ka Dungi Lobtu Chang Dunju Tunshi Demdön Ka Nishutsa Sum Söna de Jinda Gebe na Demdu Che Gongbu Shu Yobare do Dilu Geyum Chemu Tenden Gangze Bolu Sergita Me Zende Teng Nishutsa Rube Geka Teshin Simla Rukala Tob Yobare Teyang Kasan Resa Mingmangi Simla Tam Bir Rukha Ni War Geyum Chemo Tenden Gangze Bolu Tame Zeden Kap Simla Rukha Ki Polo Sum Tam Bir Rukha Ki Polo Ni Lo De Simla Rukha La Geka Top Yobare 주말 구갑 골! 린천 상복이 넘버 중앙이 골 룽송 시블라입니다. 골! 네, 공시원 하시네. 두서시도 민두 골 술루그에나 도와기로 와치보배도 항상 무슈랑송 린천 상복 넘버 중앙 Talingi Zeden Teng Nishu Tsaruboe Tho Polo Mangshu Lukin Top Scorer The Birukha Gi Togo Ang Guba Jamian Londe La Tha Zeden Ka Polo Tseken Yakshu Man of the Tournament The Simla Rukha Gi Togo Ang Chuba Rinchen Sangbula Deshin Gora Yakshu Sungken Best Goalkeeper The Simla Rukha Gi Tashi Rabgela Shenya Zeden Ka Tiglam Yakshu Kurken Fair Play Award Deshin Ponda Purwala Rukha La Tobyo Bare Jir Thalen Geyum Chemu Tenden Gangze Bolo Zeden Dishin Pyo Geyon Zeri Tsobe Kodigo Dawadi Chize Chikne Kasan Chize Chungni Par Gyaga Changcho Clement Down Tundubling Shicha Su Zeden Nang Yobata Zeden Di Na Gyaga Ta Peyu Ne Kyondum Rukha Chu Nyamshu Nang Yobare Zabe Geyum Chemu Tenden Gangze Bolo Sergita Me Zeden Te Thoma Chilu Chikdong Gubya Geju Kajik Lor Shuga Dharamsalar Tsobata Chilu Nido Nishu Lo Zeden Te Toyib Nyerim Gembe Pargyan Nanggoy Chung Yobare Kasan Chize Chungni Resa Mingma Ni Zenju Pimi Shungde Mayinbe Tsoba Cheshu Pyogi Shunil Lenzo Unye De Milu Ngabju Kobe Tuden Ta Shunil Lenzo Gi Genzin Lenzo Teng Ngabju Be Jugdom Zegor Pimi Tikzu Gi Mangzo Kawasum Gi Zezu Namba Nyamshu Na Yubare Teyan Pyogi Doga Tsobe Tsoga Nantu Pimi Tikzu Gi Benden Sikyon Bemba Tsiring Cho Dan Chedo Timshi Khan Gi Timshi Ba Chewa Dabu Sunam Nubu Cho Kabjudun Be Pimi Ma Chitu Lenzo Gi Tsotsu Kembu Sunam Tempe Cho Dan Tsoshun Doma Tsiring Cho Gyaga Himachal Ngade Sikyon Gushab Rajendra Vishwanath Arlekar Cho Gi Tsobe Gyaga Geyong Tangshab Tsobe Genzin Gushab Indresh Kumar La So Neyu Mina Kachi Lenshu Na Yobare Zegoi to Bende Sikyon Cho Gi Himachal Ngade Sikyon Cho Dan Gyaga Geyong Tangshab Tsobe Genzin Namni La Tuji Cheshu Gutang Pyudu Di samne teringi sangyu lerim sigbishu simbayin lenge ne pödön da debe sangyu geba kasi goze shamla koybe tazi kajan tezo tola zina yawashu tujiche.